sesibuyele kwisiqephu sethu sesibili sama-functions. Nanka ama-functions ekade sisebenzisana nawo ekuqaleni, lawa ekade sithi uma ufaka ukudla kuseli into ezithatha zibe njalo. Asenze-ke kodwa-ke amanye-ke manje ama-functions. Sizothi i-function yethu yokuqala u-g ka-x usinika u-g ka-x usinika u-1 uma u-x u-even. U-g ka-x usinika u-1 uma u-x u-even, ebese u-g ka-x usinika u-0 uma u-x u-odd. I-function yethu yokuqala leyo. Eyesibili izothi u-f ka-x usinika u-x plus 3 x plus 3 ka-g ku-x. Ebese sithi-ke u-f ka-5 usinika u-f ka-5 usinika awuthi ngibo ungasinika manje u-f ka-5 asithi usinika u-5 plus 3g ka-5. F ka-5 usinike u-5 plus 3g ka-5. Uyabona ukuthi i-substitution yethu izosebenza kulama functions. Lokho kusho ukuthi u-5 plus 3 ebese sithola u-g ka-x sithe uma u-even sithola u-1 u-x, uma u-x uma u-g ka-x u-0 i-odd number yethu. Sothi 5 plus 3 times 0 ke. Ebese number yethu bu-5 ngoba u-3 times 0 usinika u-0, 5 plus 0 3 ebu-5 njalo nxese. Manje sithi-ke f ka-6 sithole u-6 plus 3g ka-6. Lapho-ke sizosuka sithi 6 plus ngoba u-6 u-even sothi-ke u-1 loyo. 6 plus 3 times 1. 6 plus 3 times 1 ufana no-6 plus 3 loyo sinika u-9. Uyayibona ukuthi i-substitution yalama functions isebenza kanjani ukuze sithole umphumela wethu. Asenza amanye-ke ama-functions. Sizothi u-f ka-x usinika u-x squared plus 1. U-f ka-x loyo. U-g ka-x wona sizothi usinika u-g ka-x usinika u-2 times 2x plus f x minus 3 g ka-x. Bese u-h ka-x usinike u-5x. U-h ka-g ka-x asithi u-h ka-g ka-3 u-x wethu u-3, so sithi h ka-g ka-3 instead of h ka-g ka-x. Lo uzosinika ba sithe u-g ka-x angithi usinika u-2x plus f minus 3, f times x minus 3. Ngakho so substitute leyo function ku-h ka-x. Sithi g ka-3 sithole u-2x plus f. 2 times 3 u-6 plus f x wethu kuzoba u-3 minus 3.
ebese ke sithi u-G3 uthi 6 plus F 3 minus 3 u-0. Ngakho u-3 times 3 u-0. Yabo u-3 minus 3 njalo u-0. Ngakho u-F ka-0 uzosinika u-1. U-F ka-0 uzosinika u-1 lo F ka-0 lo la. Bese ke sithi G ka-3 equals 6 plus 1. Lokho sitshela ukuthi u-G ka-3 usinika u-7. Ebese ke khona sothola u-G wodwa. Nanku u-G ka-3 wethu. Sizothi ke H ka-7 ngoba phela u-G ka-3 uchaza u-7, umele u-7. H ka-7 usinika u-35 ngoba u-7 times 5 ubonile phela ukuthi H ka-X u-5. 7 times 5 u-35. Uyayibona le function isebenza kanjani? Sisubstitute u-5 ngoba u-H ka-X the u-5x. U-7 esiwuthole ku-G ka-3 sawu-times nalo 5 esiwuthole ku-H ka-X, sathi 7 times 5 sathola ubani? Sathola u-35. I-equation yethu ebithi H ka-G ka-X isinike, noma saphinde sayishintsha sathi H ka-G ka-3 isinike ekugcineni u-H ka-7 osinike u-35. Le function yethu. Uyabona ukuthi ama-function impela ayenye acishe abe indlela yama-equation kodwa ahlukile. Asisuse-ke manje lokho ekade sikwenza siqhubeke senze okunye. Sisuse la, sisuse konke lokhu. Sisuse sigcine la. Sizogcina la ku-H ka-X osinika u-5x. H ka-X usinika u-5x. Sivale nako nokukekela kwethu ngalaphaya. Sizothi-ke manje mesisuka la sizothi F ka-H ka-10 ebese sithola u-H ka-X angithi sithe u-5x lapha phezulu. Ngakho ke uma sithi H ka-10 kushuthi sizothi nanku 5x wethu angithi sishilo. U-F ka-H u-H ka-10 uzosinika u-50 ngoba u-5 times 10 u-50 and u-H ka-X u-5x. So sothi-ke u-H ka-10 sithe u-50 sibhaleke sithi F ka-50 sithole ukuthi u-2500 njalo plus 1 osinika u-2501. Ebese-ke sithi-ke manje G ka-H ka-1. U-H ka-X u-5x angithi manje u-5 times 1 u-5. So sothi-ke G ka-5 ebese sisubstitute u-5 kubo bonke labo x abala ku-G. Sizothi-ke G ka-5 usinika u-2 times 5 usithola u-10 plus F 5 minus 3 F 2. 5 minus 3 u-2. Ebese-ke u-Fx wethu sithe u-2x plus 1. Sizofaka la sithi